umupolisi wa district ya Rukungiri yahiga abashomesa ugumana bakize ngari ibiri program za Gavumenti umwanya gwo kuzirwanisa kandi usuruho abake district ya Rukungiri ene nukatina na mushanga president ahirize mu billion munana na million rushanga omuri soro boherizeyo billion mukaga na million runana so esente ezo nza kwata abantu bitu bahansi nabarwo mu bicenda so kamhabwa ya inzira higa abashomesa gumana bakoze so murumo gwabo mutuma gumwe abo kugira ngo bashomesa jabana nyenzi nabuntu babishika numukoro murumo gwihanga so ticha wena yabari akoranye hireyo amarisi abo kuba ebindu ruhango rubahereza titwe tukabashashura tukahezanye Dana Bisinguza chairperson wa Old Students Association abakashenyi secondary school yasima abashomesa be abamushomeise abo kumutaje ombigere birungi birikubasa kumuhindura omuntu wo mutano umunsezi irimo kuhakahakana kw'amani wanaganda amashomero no kubashaba kugira ngo twijuke abashomesa icyo batukozera ikitura hati akwa twakubetura ngo kutuyi ahabwa abashomesa abo so umushomesa wawe no wakuba yakozera ikiya icyo hatiya no kugira ngo tubijuke kandi tubijuke bacyahurire tutakatware mu rubamara kufa tutakabareba mu marwaro kunga tubareba dakarwire kana barwara tumuze mutukubareba akono batukozera ikitu sente zone zitwine no bazitwire no batwira amagezwe kuzironda abariyo mu business abariyo mu government oguya nzira higa abashomesa ba Gavumenti we n'abashomero ko buntu okugezaho gukora umurimo gwabo n'amani menzi abo kubihanga yemerera abashomesa cyazumwena iri cyazibona abariyo mu government n'abatari mu government na n'abashomesa mwena no kubahiga kugira ngo umwana uri no training eri zoba uri no shomesa nchakari noza kumushanga ari mu office empango umutwarize je aho kwanchake no kuza kuyamba noza kuyamba mwirwaro no kuza kuyamba kushomesa abana bawe no kuza kuyamba akakuvuga ruguto bwe no mutwarize je kandi ko kumutwariza je nchakari naguma nakwijuka Sefat sendi abahika waberiho mukuru wishomereri yasima beja byashomese abo kumara bamwijiko butosha kuyo utu twabeto bateganisa ningo twatizingi abantu basya ngo bindi ebyabivaho gava handling generations zigenda zihinduka zitazirushana umurembo gwabegoro gwa gutari exposed to this technology hati bari exposed tubu bwiri tine wabiye baza kuteganisa nesu mune benda za fermone benda ki ngati biro umwa kubirwanisa nibasa kurekera ikizubu umusomero kumwe bemeza ati nuko kwiga abashomesa abakiri gukorwa hati kutamwa mano murumo gwabo kureba ngwensi yabishikanye ntya kubakura abashomesa kubakuratara ibiragero byishomero kandi kumanya kora ekibore kirire ninga shikureba ngo future yabo future career never fulfilled future ambition never fulfilled interests never fulfilled abeti abashomereho mu ishomereri abarum Adrian Kashasha hamwe na Hannington Musinguzi basima abashomesa babo ababatereho imikono mu ishomereri abo kubahindura abantu bo mutano mihanga ninyenda kushaba abandi abeji ningashi abana abashomero mu mashomero gatargamwe na gamwe kugira ngo barebere acitwe nk'abashomere kashe secondary school ekitwa kandi bijuke ebirungi ebyabegesa babo ningashe teachers babo babakorire ecyatumere bahika aho bari umparukora umusaza mugonga kata kubikwa bwambireshonga kandi team discipline twega munonga discipline asi headmaster cyo tukumwicirizamu cyo tukumukundira cyo tukurire iki kintu discipline niyo tukigenda mu na no gukora n'amani makuraga gasha kwa Ronald Ngabirano aba Sky TV agensho